dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo! 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo! Sala naputulinin lunos na bayong biyang pagkaloob na ng kamwat pamangandirya naputulinin ganatana pusong malinis yang bibyena magbalik ko palayana kumita utang lubog ulinging ginukuyain lubog sabag karing kapara naputulinin halimbawa na kapusan ko
sarili na Maya pa, bengi po, kalaglaming kakrusada. Masayata mo po, uling atsyuta mo po, kini King Barangay ning Baliti, City of San Fernando, at kini tayo po akit ing mumunang larawan ning Birhen de los Remedios, ausan tamo pong La Primera. Anyang umpisan de po ing krusada, kini King Lalawigan ning Kapampangan, iya po ing larawan ay minunadang ginamit, at balo tamo po, may kumpisa po kini King Baliti, kaibat de la depo karin King Masantol. At for 1 year, ini po yung kanilang gagamitan na larawan ning krusada. Maya pa bengi po kay kayungan, masayata mo po uling kaya betaya po geni, ing kura paroko ning parokya ning Birhen de los Remedios, kini po King Baliti, City of San Fernando. Maya pa bengi po among, May pabengi po kay kayo. magpakilala tamo po among. Yan po'y Father Alex Tandison, kura paroko na po ng Birhen de los Remedios, Keti King Baliti, City of San Fernando. Among pila na kayo pong banong pari? 31 years na akong pari. 31. Kasi po niyang high school kami mong, siyempre idol dako kanta, oling, at tatandaan niyo po niyang high school kami kanita, organizer kayo po potang ating manualya, buong seminaryo, potang programa, potang sports fest, kaya potang sinabi ng Alex, yapong Alex, ita po'y mumunan din nilulubing isip ko. Pila na kayo pong 31 years among, nukon na kayo man po may sign bilang pari. Mi-assign ko kay ni King Holy Rosary as Assistant Parish Priest kang Father Yabut Kanita. Ay but after that, mi-assign ko Malusak sa Sasmuan. And then from Sasmuan, mi-assign ko King San Isidro Bacolor. Then Bacolor, pintala na akong Padre Eloy for the seminary as maging procurator na ng seminaryo. Then after less than 6 years, mi-assign ko King Batasan Makabebe. Kay ba't na ning term ko King Batasan Makabebe, miras ko King Anao, Mexico. And then from Anao, Mexico, miras ko King Baliti, Keti King Parokya na ning Birhen de los Remedios. Karakala na pala maging parokya nga among. Kim pong malusak, ba't kayo naman po? Ikay po munang pares-pes ka rin among? Aliwa, kay ko minunay Father Mar. Mar, kay ba't nang pong Mari, Father Arnie? Arnie Kabati ako. Ay, kayo na po kanta. Kasi po ba't ko naman malusak among? Kaya, ito po ka rin kaluguran daging malusak, yapin ni Among. May po. Among, makana niya po may kumpising kayong bukasyon bilang metong pari. May gumbisaya, itang elementary ko, limegar ko Don Bosco, atin metong pari, Father Felix Glowicki, malapi iya ka rin anak, amagaral, ring ausanda kanita kin Don Bosco, ring day boys, aparti la ring king seminaryo. Akaluguran kay
at mo naman niya pinitang maging malapit niya kanako at buri ko sabi ko sana akalupa kay ni bisa akong lungub king pangapari pero kung may exam ka rin may exam ko king Mother of Good Counsel Seminary may high school ko then from high school up to theology karing ko mayaring theology kay Mother of Good Counsel Seminary. At kay Bananita, after 4th year, may regency ko Ay. for a year. Tinuro kayo po ang tama o may gobra? Megobra ko states kanita, pintalang ko ring family ko, rima ko, ang po rin apat kong kapatid. Then after 6 months, ay ba't kung akong muli na ako, pa-ordain na ako. Maybe sana man na pepa may ordain ko 1991. Kimpong Katedral Kantamong. Kuha Cathedral ko December 11. Anya pong panahon niyo among already pari ma-ordain na po bala mo grupo niya po. As a group, yeah. Yeah. Nan mo pong masanting kitang group pa ita, patsaya makanta. Nung group ang pong individual. Tangin group, mas mayan. Preparation niya mo. King preparasyon, uling abi dakal na rin kayan tabi mo yan eh. Opo. At mo naman niya pinintang kanita, simple mo, I think, tsaka sa bolmi kanita, 2.5 ya mo. Opo. At kabat pipit-nan kay at Pamangan nemo. pamangan may atong ngayang venue kay bat maaaring aliwa magsadyala king karelang pibale-bale at mo naman king parokya uling magkantamisa Opo. kanite. First mass na First po mo. Mass, karing parishes mo, po karing apostolate area sa pintalan mo, parokya. Curious ko mo among, pati po taring kahalis yun para pareho. Alila. Alila po. Uning niya ko ding may kapag-obra ko kanita, ating itang refund ko king tax, king itang may obra ko state for a couple of months, ya pinitang, yan mo penyali kong chalice kanita. Opo. Kaya pala din pong ako po mong na hanggang ipukutang. Anya pong bayo kong pare, anyang magpari ko pa mo po by ordination. Din nga na pong orientation na pong adrering kanako pong pamilya. Sabi na kanako, sabi na po, kailangan ikayong pamilya, ikayong saliking kalis. Sana. Panta po tang tatas ne, among, yung pamilya, yung tatas, na kayo kalingwan, na. Kaya ba't ikayo po mong, kayo mismong obra niya mong, iyapin pinil yung kalis niya, kaya very symbolic ya po ita. Opo. There is something good kita pong bagay nga ita. Anya pong anak ko pong pari mo, ay pari, seminarista kanita, minunak pong, kaya siguro po migpari ko mo rin. Kasi po pupunak akong donation at iatagpon po yung karya pong adri eh. Awa, itang December 8. Opo, kila pong Lordis. Lourdes. Unang ito, Lordis, Kabetikan. Opo. Kaya baka tuloy-tuloy na, kaya bala mo, kitang anak kong isip pa ita, akakit na kayo, buo na pong kasanting. Kaya siguro po yan yung kapot ang mag-ordination anniversary kayo, biyabi kayo niya po. Ang pong lagi kayo po yung may papagban. Ang gaya ni, for the past 31 years, may sabi ko karing ordination batch ko, umakyabe ko kitang ordination batch dari Father Ading uling yang ilaring original batch ko king academics eh. But uling mig 1 year kong regency, akayag ng kulari Father Pearl, ampoy Father Eloy, ampo rin ngaliwang di Father Lindon, ring maging kabatch ko after a year of regency. Among di Manal Beta, amo po pumakarandam. Na minsan kasi, mas may lila po rin ka rin chismis, ding marites. po. At sumabing pong bagay na identified ka ngamong, ne po, kayo ba't kanita explain na ngamong ng nanlareta. Mumuna po po ang sabihan mong Father Alex, ing mumuna pong lulub king isip po among, deta pong kayong pilulunan jag la pureta, cooler. Oo, cooler. Nala puretang cooler reta among. Ratang cooler sa kaloreta, uling imetong karing teknik maging paranang cooking parokya.
Buriku open. Open yung pisamban, open yung kumbento, open niya naman yung kitchen ko uling para ring tao makuwal tala o kalulula elami ka ako nung lungub king kumbento uling karela naman eh. Ang poing panay kong sabihin, babalik ko mo itang bibiyada ka na ako. Itang grasyang pagkalubda ka na ako, babalik ko. Yapin itang balang Domingo ko, papagkapeng ko la, pakanan ko la, para maging mayan ng lubda kanako ang po karela mo naman. Kaya pinumunta kayo paging kumbinto ng among at no pong karakalding cooler na at na pong luma, ting bayo. Pero pota pong mag-retreat kami, asahan nyo po, ing mo muna ng diling akit king labi, yapin ni Yamong Alex, kay bat at ne pong karakala cooler. Nalamandangan po ting cooler at tapong. Alam po Pamangan. sensor, ganun. Pamangan. Apo, pungalak. Alak, yelo. Yelo. Opo. Makantaya po ka, General Siamong. Kaya po tang Father Alex Brisabian, ating pong cooler, kay ba't ating pamangan ka rin. Chicheria. Opo. Iya po yung maging paralan ni Ban Mia Biabela, ne po. Opo. Man po sabihan namong, kasi po, potang anak kang pari, mikakuno kayo po ka rin matwa. Pero kapamilat ang tapuret ang cooler na pong among, ikami pong anak, yan yung tsunak po king middle among. Ikami nga middle, kaya ba't, ikay na po kayo senior na among. Senyor na Di kami. senior, kaya ba puret ang anak-anak, akit yo po bihabela. Pong alos matarbo ni tangan. Matihat bonita na nga po. Alos. Oh. Kaya po ating cooler, ating pamangan, sigurado mo, at suya pong Alex ka rin. That's the first symbol ay ko nga among. Pangadwa, anya nga tsutan po seminaryo among, muna po nga papansin kayo ditang botas. Ditang kulay black, lagi kayo makabotas na. Agaya seminarista po, gaya maging procurator kayo po. Nanong kwento na rin botas sa reta, at magbotas kayo po. Aliwuling kasi yung obra seminaryo as procurator, yapin itang upkeep na ning seminaryo, yapin itang tungkay maglakad ko. Ang pong uling mapanyese kung animal ganita at itang magaral ko seminaryong theology, ating kay malating farm, ketang gulot. So, karing kay manyese bibi, gansa, manok, potang Friday, akit mula rin kapatid na seminarista, mangulektala. Pagtakang kote, kumangulit, daw kolektan, 20. Ini pala ka na ako na rin bibi po ang manok. Iluluto na kalgareta. Bota po community party na mo. Oh. Pakataya po yamong kasi retang botas na oling very active ya po yamong na. Itang yang kayo po manakit pari na itang kayartyan kaya kasi po detang botas na brisabian at yung yamong maglinis ne. Kaya nung seminarista ka kanita, kamalyar nga maglinis. Bawal yung tamad-tamad ka nga mong. Kaya ba't ating kapantay-tikan tayo mong? Makayanta kayo po nga alala. Kaya ba't pangatlo pong simbola kayo ko nga mong, ini po, Rene. Nanya po ini mong. Suspender. Suspender. Kay sobrang bayat. Ang po, ring laman na rin bulsa ko. Milukas na rin pantalong ko. Ha? Takalya laman. Barya po o checky? Baryana. Oo. Pero liwapoy kayo mo muna ng makamakanya na karen pari mo. Ay, Father Marius Roque, ang po'y kay. I Father Len Flores. Oh, Denny oh. Po'y Father Ray de la Cruz. Balo ko may suspender yan naman. Iya pong dagul na po. Apong dagul ba? O, patseti suspender. Bala ko moting something special ka rin. Yan pala, uling mabayad siya bulsaya mong. Kaya pala lagi natin makanini. Yan po, pangapat na simbol lamang. Intukod na. Alawaling kisobra kung bayat ang pong taba, magkasakit no rin ka na kung kay tud. Yapin, for safety mo para kami tuwag karing bato-bato po ang maglakad ka. Among, ati mo po king health yung geni po. Kumusta na kayo, ma'am po?
Masalese naman, pero mag-maintenance na ako. Kay blood pressure, diabetic ko, mag-insulin na naman. Ang pong, po ng datang itang miki edad ko, yapinintang darakalaring sakit mo naman. Kasi po ang sabihin mo nga po, Alex, very active ya po yamong. Mo active, proactive ya. Makainla po kaswerte din kayang parokyanos. Kaya po munta ka malusak, betong ka nga tatandaan da yamong. Bacolor, San Isidro kayo mo. San Isidro, yamong. Batasan, yamong. Pero siyempre po yan yung mga uling mikidad na itang same energy pa mo rin. Alina, kalupaitan dati. Tungkay, kalibut na naning, after itang prayers of the faithful, pakikwanong kayo ni, itang luklok ko. Huling manikal na akong makatalakad. Opo. Tsaka bayo ko po kasi may masyal Kenny. Sinimbak pa mo kimisayo po niya misan. Pota maging senso kayo pumamong, meto na kayo mo po posisyon. Oo, ako kukuldas. Depende kung nanong okasyon. After the resurrection, altar, kay Bananita, diretso na ako kingkay. Diretso na ako king image na ning resurrected Christ. Pero pakikwanan, titipa ako po itang ordinary masses. Itang 9 o'clock mass, itang makapag-insenso ko pa kayong altar. Pero agagampanan nyo na paano man pinigyan kayo misa ni Among? Pagtaka na ako pinapong kay Emil, bilang kamisang kaya na. Anam ko pa misang Domingo. Agyoyo pa po Among? Pakikwanan. So yung kay ko, facing. Opo. Kaya pamalagwan yung ka na akong Santa Misa, kay ba't itang mong bagya-bagya, itang aintindihan da ka rin tao, itang turunan nga po nino, itang bagal me, kay ba't, mamaligwa na, uling kay kayang oras nga na. Tsaka rin tao po pa siya makayan, aintindihan na nakataman niya mong. Ang potang sabihan da mo nga na, kapabisang painawa da. Lalo na po yung foundation na po nga mong pamikaluguran. Ang makyabe niya mo. Kaya ba't siguro, metong pa po, it may not be a symbol but a term, among o tinawas na kayo po nga po seto. Ay tang high school ko, talagang payat ko. Pekiwangis, retang kabats ng Father Radri King. No, actually, in bats ng Father Arnie High School. Inaus da ako nga po seto. Itang kaklase na Oxon, Paul, Kompol, Oxon. Kaklase, kabats deri kay Father Arnie. Kabat Father Arnie, inaus da ako. Ito kay baliktad batek nga po seto. Bala po may sekretaryo na kangamong, alin na po? Pero maging sekretaryo ko, after diaconal program ko. Kangaposeto. Kangaposeto, kay ba't tuloy-tuloy. Almost 1 year and 6 months ko ang ngaposeto. Bala mo po, inaos na kayo ngaposeto, uling kalupayang maganak ang maganak kayo poseto. Kasi po yamong very generous siya, biyasi makyabe, at open niya ka rin na-gana. O yan po'y Apong Alex. Ay, balda kayo po pilito. Ito pong tana mo, Chinese kayo po? Chinese yung mother ko. Nang 10% mo. 10%? Oneng adwaya mo. Oneng when I was assigned king seminaryo, uling ring akadil kong hardwares, groceries, inchik langan. Yapin kebit kay tantan para ako pa. Sisikang kumbagya, balata kabaganak da ako, pautangan da ako. O kasi malambat yung procreator yamong. Kabat, anyang chuke seminary, manyaman yung pamangan, yung yamong. Kasakit po siguro yung procreator niya yamong. Masakit ya po ganita. Uling ganita, you have to have
1.2 millions a month to survive. Karin po seminarista. Karon seminarista O po maintenance na. Maintenance. Ali, maintenance work mo, it happens after the school year. Yapin, yung gagawin ko nito, before summer, May 1st, mag-enroll na rin high school. Halos kapi na naning populasyon na ning seminaryo, high school yo. Yapin, siguradong ating kung 1 milyon potang magumbisa lang mangolektary serdan. Yapin, after the graduation, paggawa ko na nga ning kailangan paggawa. At potang datang kitang May 1st, makapamayad ko karing suppliers o karing hardwares. So, bala mo, papadurot kang pera eh. Pamakyabiran po niya mo. Pamakyabi. Abat, akabarkada kaibigan din na ning espelap ko. Wow. Nyapin na potang manan ko ng mamayad. Sabihan mo, dahil pa mo pupututan, mamawas kong 50,000 na ako. Shout out po rin ang kaliguran nyo. Kaya pala, lagi kayo, bala mo best friend nyo lang po na. Opo. O linking kakapakisabi na. Oo po. Kaya hanggang ngayon po kaliguran nyo lang. Mga kaya ni po. O shout out ka rin lang mo. Manalbela ka niyan, siyempre, idol da ka. Ay, aring kay, ring pamilya ng com babes na at isang po ring Lasatin family, very supportive la. Aliwa mo ka na kung nune, especially the diocese seminar, lalong-lalo na king seminaryo. Opo, siguro mo. Meron po siguro ang dapat ang feature din po na. Ding benefactors na rin po. O benefactors. We were able to survive and priest ilaring dakalasaw ring King Angeles ring Nepomucenos ring King San Fernando ring King Lasatin Kaya anong atinta mo pong paring kahit ang pinaka-agent, King Pamakyabe, o hinyabong, very generous, kilala na la, uling ila po sa seminaryo na mo. Seminaryo, Kare magpari. Ang ganyan sasawpla ring Lasatin family ang po ring Nepomuceno. Opo. Kaya yamong meto niya po karing paralan tamo kaya may kapanyawap la rin kaya katamo. Kaya ba tamong mingkay po magtaka ko po dati po tapong karing matumpari balam makatakot tamo po tatakot tamo na. Nano mo po sikreto yung kaya kalguran nyo kaya kaming anak pati pa rin middle. Pamakyabe mo. Pamakyabe. Ang pong you learn to understand. Understand the old. Ing metong isipan ko, alang may gumbisang marok o matsurang pamanugali king pari, nune they started good. Yapin ako pen, dakal da tiro rening mga tuwang pari kay katamo at king pamakyabe, pakyabayan na rin kay na kanuling ilaring manyunduking obra na ning kasalpantayan king Archdiocese. Kaya po nga na kayo matumpari mo, ang nino pinaka-ewa kalingwan? King Oras, siyempre. iya pong Oras Pax, na. Lansang. Bata magliding tampari. Takpan nyo na eh. Ano? Bata oras na eh. Oras na. Ipamakyabi mo na. Pamakyabe, iya pong paking. King Oras. Siyempre, Aposeto, since the beginning, iyang maging menor din kay katamo, at mo naman uling very kaya, karing biega na ka, ala kang asabi kang Aposeto. Nanumaning kakulangan na king administration, takpa na nga ning ganaka, imbiega na ka ng Aposeto. Nano mo pong insidente iwa kalingwan kang Aposeto? Incident kang Aposeto, po itanga kaya beke king Archbishop's office, ko yatang may kumbisang magdalang cooler. uling pagbakal ke, uling talakaran po, pagbakal kaya naman yung sarili ko. Ito sinabi ko kang Kon Joey, alis po kami.
balo na kanita. Magdala na kanta pamangan. Pamangan mo, prepare na. Uling king karing receptions, king kasal Manila, makipangan ni Aposeto Ito kay mga restaurant. So, sadya mo kanita, siguradong akat na ka, diyang nukal. Bala ko mo kaya tingang cooler po, tingang takeaway. Karin parokya. Di ko. Ale. O ito ya po seto na po. Karin po kaya po karing anak. Siyempre ya mong pakandamantala ding senior. Ano po message ko karing anak kapari? Karing ingkay, kimbiyeking pangapari, king katamong arkidiocese, sadyang no karing ka, yapin itang mo kakaningwan itang ing biye ka pasalamatan, lalong-lalo na uno ka rin kami anibatan, king lalong-lalo na king seminaryo. At mo naman yapin itang etamo kalingwan na balikan itang nukanintamo menibatan. Itang inano talaga yung tengwanan tamo bilang metong pari. Ya muing be pamanyil bine ampong mo problema ning pamangabiyayan uling istong gawa mo yung obra mo bilang metong pari ring tao sopanda ka. Talagang kay po nemong aside from kapasalamatan, ing pamakyabe talaga. Madagulya pong bagay. Madagulyang kay apong biyasa kang pasalamat. Opo. Itang rening benefactors tamo, rening talasaw tamo, talapagobra king parokya. Yang king simple mong pamangan, simpleng kapasalamatan, yapin itang bibye mo, eda kakalingwan ring taong sasawop kay ka. O yan po ya pong Alex. Kung bila pong katataw yan, di pong kasantingin kay kayong malan, nana po. La Primera. La Primera. Nanyo po yung La Primera ngayon po. In Beren de los Remedios, La Primera, yapin po, iyapin itang, iyay may koronahan kanitang 1952 king Masantul kanita. Iya naman po ring dudurot ng, iya po yung minunang meging krusada. O nang iya pong perpo, kinoyne, ing La Primera, uling iya po ing minunang imay na dinurot king diocese na ning Pampanga kanitang kapanauna ng ni Bishop Guerrero. Ya pong fair po, dati yan naman pong kura paroko kay ni King Baliti na mo. Iya pong edi lang po. Kay ba't dati yan naman pong chairman na po ng Crusada. Awa, Ne po. naging chairman niya po. Director niya po ng Crusada na po. La Primera. Yan po among, siyempre at kayo po yan ni King Baliti. Dakala po din magdebosyon king kangapong Birhen. Opo. Pero po king katamong paro, king Baliti, ring mapapasyal kutnan mula ring aliwa manibatan la po Manila. Last year, atin minta ka na ako, pero bless ni yung image na Beren de los Remedios. Beren de los Remedios. Iya palang consistent yang pupunta kay King Baliti, bayo pa king pandemic. Mga dila, at mo naman niya pinta mag-pilgrimage la. Tukay-tuki dala ning pamilyada ban sumaw. King kangapong Birhen na po. Kangapong Birhen. Pero ito pong specific day atin po. Ala po ba? Sa topen yung kay. Nyapin, atatalanding biran ketang kagulutan. Atitan kita Itong po. atatakil dewa. Ikaw po mong nano pong personal experience yung kangapong Birhen. Maging mayaning, panahon na ng pandemic, kitang datang kenin a year after, may makbong na yung pandemic, pero maging mayan, balo ating kasakitan, alang sisimba, online na ring masses, pero I was able to survive. Uling sigurong Kimberen, milagro para ka na. Higit kayong milagro ito, Kimberen de los Remedios at Cristo del Perdon. Uling inantabayan na kami bilang metong parokya.
Andi mo yung image na mo, chupo king harap ne po. At yung pong time king pong biya parokyo kin natitipa de po, kapilan de po titipa. At titipa de, uling bala mo, malati ang magkrusada yan naman. Kini po king lugar yung Uwa, kini king po. lugar. King parokya. Ang po king karing sakop parokya, king Gandus, partner ng Mexico, San Fernando, yung Malino, ang pong Panipuan, apo yung Baliti. Balang kapilan po itamong, bayo po piyesta na. Bayo Fiesta. Adwake Fiesta, itang permanent is November 26, ang po itang third Sunday of May. So, duwala po. Pero Adwala. ita pong November 26, yapin po yung piyesta na talaga ng Virgen de los Remedios. Yung piyesta na ito. Kay ba't Piyestang parokya, bala mo piyesta yung kapasalamatan nito. kay ba't pa po May 26? May 3rd. Third Saturday of May. Third. Karin niya magpiyesta. Siguro po karakal magdebosyon kaya niya po. Oh. At distinct po king lupa na, ding matahanan niya mong. Potang pakalawin niya. Kalaguna po. So, ini po yung santang La Primera. La Primera. Wali yan pong mumunan dili. Niya po. Ya pong minunan din dinurot king lalawiganan ng Kapampangan, ng Pampanga po. So, yan po yung Virgen de los Remedios kay ni King Parokya ng Baliti. Dati yung mumunang dinurot. Ay yung mumuna pong krusada. Niya po. Opo. So, yan po yung mag-start. Niya po. Kaya, sigurado ko po, milagrosa yan naman po yung Opo. apong Birhen. Ne po? Nakala pong pupunta. Apong sabienda, may ulula. May kalakad la, mga yan. Dakal po miracle stories po. ne, Miracle tungkol ng stories. Whether iya po yung pupunta ng tamo o itaging chancery o reta po nga dong imahe na dudurot, ang importante pong daily, in Pampanga, ne po, ang kikatampong Archdiocese, lalam niya po yung pamanan po ng Virgen de los Remedios. At maswerte tamo po, kayan tabi tayo po yapong Alex. Meto niya pong inspirasyon kaya kami pong kaparian, ne po, because of his generosity, because of his always present, ne po. Bali po ka rin pong pari. Iya mumunan diling daratang ka rin ganang okasyon. Lagi ang atsyo, ne among. Nanong reason nyo bakit lagi ang atsyo among? Ay masanting maranon. Lagi ang maranon kasi po, mamuklat pa mo po ka rin hall at yun niyamong. Magumpisa pa mo king retreat at yun niyamong. Makanya po ka kadagol yung presence ng among. Alwa mo po itang madagol niya physically. Pero mas maragol ka nga among yapin kayang puso. Kaya last message tamo po among para po ka rin kikatamo pong parokyanos kay ni King Virgen de los Remedios Parish. O hindi po, dakala salamat kening pamag-stay ko king Baliti. Dakalya tiro kanako bilang metong ataw at bilang metong apari in parokyanan ni Virgen de los Remedios. At mo naman at Cristo del Perdon keti king Baliti. Dakal po salamat. At katatolyan po, among, deta pong bisa magpari, agkatyo po. Reta po, diritak po yung vocations tamo keti king lalawi Kapampangan ne po, inbitan mila po retang bisang at subukan da yung baking seminaryo ban abalo da kunano yung kabaldugan na ning biyepari. Akatanda ko po, sana karing pamilya, I offer you la po rin kay kong anak, alalaki para po king biye pari at biye kristyano po. Dakal po salamat. Dakal po salamat, kang hapong Alex. Bali po, gini po mag-celebrate tamo pong 75 years. Full of grace, king kakatamo pong diocese. Ang meto na pong archdiocese. Dakal tamo po pwedeng pagmaragul. At balo tamo po, din parokya tamo, pagmaragul tala, din kakatamo pong laiko, din kakatamong programa para karing pakakalulo, din kakatamong educational system, din kakatamong archdiocese,
Pero metong po ka rin pagmaragol na po ng kakatang parokya o ng kakatamo pong Archdiocese, yapin po din kaparian, at metong po kareta, yapin niya pong Alex. Kumbaga po, nung maninton tamo pong pwedeng pagmaragol, metong niya po kareng diamond. Karen diamante ng kakatamo pong Archdiocese, yapong Alex. Kaya kilagyo na po ng kakatang Arsobispo, yapong Dong, king sa tapo din kakatang Carmelite Media, king Westa Senyor del Carmen, ini po yapong Tok, at yapong Alex. Seto, yapong Alex. Opo, yapong Seto Junior, more than king kayang cooler, suspender, din kayang botas, king kayang tukod, o ini po ing metong apuso, maragol, apuso, amenibat king Archdiocese of San Fernando. Maya pabengi po kakrusada, Viva Virgen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdon. Pastol daring tao, tinumbod ning Ginoo, pabeking sakramento, salanan din yato, metong kang mayaos, pinili na ng Diyos, maglingap, mangmilatan, tatay, makiramdam. Ding paring kapampangan, sukat lang pakamalan, grasya kay katangan, kin Diyos mamilatan, ing metong nga kaparian, ding paring kapampangan, sugunon ing kayapan, simbolo ning kapayapaan. Maglingap
at home